Meda for mama nchia wo na mensanso ema wakwa aba se abreni abribia no wode odo ebebo odom na obeka me ho ewo fidikese yi eso na enenso masade story foforo aba story mu chia wan kensio da na awiase wonim se woni okamafo a wasemo eja ene opani bia ba bepie mu ase amese na ni ase ne suo na no demu ma na nsem a odinam ne de eye bebre wo hye be ma tenten gram na aba begina fidie mu ase afidikese yi so esu disanani ase ne suo kura ya bokitima abusua yensempi ene ekoso ewo ne tirimu kama ho ne yenkonko tie nanum nsem embrasisia papa kwa ba Yana. Pacho, what is saying? I read that more than quite sure. God, Pacho, Udino. We did a Christian Edu. Christian Edu. God. Okay, for more fan chamois, and before ye by Eddie and Yakura, Christian Edu. God. A Pacho, Eddie and some Nessie. Must near visa application. Pacho, my only so much mammy wild, Papa. Me call mine be now. Your friend, Reverend Pra. Or Atonsu. Baby, fidelity in one. You're from fast gate. Now, me the massimo cocoa name. Visa application. Na ne tentina ene ne tietie mu nyina ne se manya nko ana me so mo fa misika mame le ska no me da mo fa ne se be 2 years ni na o mo ska no dia mame ska me o sa kan e 7,500 pound 7,500 pound 500 pounds. Na ne tentini ne tietie nyina mu se ye start applications no my bia one ne ye adwuma one Reverend Pra ye adwuma ye friend no Charles Why ne Reverend Ebel Pra why ono ne adwumawura ye friend fast gate Offer Mr. Owe you are a man who saw me how kakra facha me my young seven ye na young how I see I go through because I'm so bubi at him. This hard me am about once. God, Papa Pacho, when the door cow the number, Pacho, son, Mecon, why Ebel Pra. Why Reverend was sorry by CCC. Pacho. Christ Apostolic. Eben Pra. Obi Ebel. Neboa. Ebel Pra. Our kwa sorry when. CCC. I want any from Bruno. I hold their minimum. God. CCC runs for that. A branch. I mean, I may make sense. A branch is the minimum. Yeah. Well, okay. Me Pacho. We be any branch anyway. Atunsu. Baby, fidelity. Bank anyone. It's raw. Okay. A kwa ben wa fast with sika. And also we mo be a company o mo give visa manko for. What your applications or your applications. Patron. And no na say friend first gate no. Patron. God. And na uko bowura hobi. Patron. So on fa unko hin from patron. Bibusane say even na obetimi edimako na one kasa no me ba one kasa na nim ba bia woko oh say satam na nipa ye desperate entina anytime bia no okay ba bia obetimi adimako na mahwe abusua me mane mere enunti na ne tintini titi bunyina nze ye koye na skana o kan na nso ezi wo fie Patron kasa din kakra ma me wai ye wo fie wo na se fie no betima boa ene me ne me family na enke be ko because han ska obenya bia o de share mu na ahye yeah enti me kan sa no se fie ne de enya advisor na no kra no o ma me kodutwa me koye hands evaluation anam de betre na no o advise me say no fie ne de nyai na
o man bi on ne ye adwuma enti ono won still ono wo man bi on ne ye adwuma on ne ye adwuma combined business but mine wo UK ano di mine maame enti me koye no omo jime a friend say application fee mine no e wo UK wo UK e na ono wo de mine ma wo UK on di maame enti me can say omo jime application fee 1,000 Ghana cedis okay ana yeboboso de mimi hia no no yeboboso ana etu anamo na is COS ana mo pe ade amame ana metua 7,500 COS na ye de ade say adwuma bi pe enipa na okay company bi pe wo bi ene na ye adwuma very good ana de mine mame enti mene mine din koma mene mine din koma na say also obeji me 10,000 pound 10,000 pound pachoy woni o family no any de men ko wa advice dey say emwa enti me am ye ben man se me kwa ebeboa me yenko ana me etua 7,500 receipt ni bibia wa ana me demand ana e start say wo de ma hwan ya me koye no fidelity e de ma Reverend Pastor ekoto ono na kantu mpachoy and you start here na me call a friend say Accra ekoye fingerprint enti you mo no say a friend say COS na or the buy na fake fake enti no enya dia ubetimi dia akọ enti ana me say okay enya nto say enya ntia enti me say on farm esika man enti onu class advice me say me nko minya Canada mepe ano no a mame na mine ni tua 500 pound and the application no kra no so amfa edina ma madwuma sem me bibia e basa enti fact na ve challenges e ban am makra how many years ni 2 years mas man American afi na challenges no kra na dosu afi na me boy ensure wahine it not challenges no dosu and the free on after you feel na me boy no he very serious scanning and I'm catch papa no mommy 500 cedis dia save ya ni bia dia save ya ni bia obetra hadis ansem hunu ni so waje be Mexica e 12,000 pounds say dollars yo say pounds o na enipa ni yare na nipa na ba ha no say ye fra wo sebra na bebu enipa na afre papa na na boy na 550 Ghana o say papa na boy me no mama 500 cedis papa ya ebe ono de ko ano boy mama me nya 500 Ghana cedis na de shakla wa mo a o de sort akla wa mo a enti owa no mam skane bi enti ne tintini ne tietie munyina ne se papa ne se a friend say scanner media man for the start no catch him say scanner media man 7,500 mine no you can say my tua dia kana nka ho me pay the cry nka me ho say me Charles Mr. Charles wo UK say when tia nka ho na no cry me refi o catch him say applications na ye no say bibia ye okay a na misika babidi mo no se mentua mana ene e kapin ni kra na meka Ghana e do chere so ono na achi esika ma anu ana se utia ma reverend no mentua ma reverend Pastor for receipt no ma yan hwe se ono na utia ma anu masande ma me ba cho mon fa receipt no MCR yestra mo ani die moda mon fa receipt no enjo so me papa tobo ye pa machao MCR mani die mu adam okay so receipt bi e wo ho sa anya sa me pa cho fa phone ma ayi no nhwe ma ye wa pa cho na ebre no me check here na
Mtibacho de yima no ne yenhwe receipt no na yenhu se eye do present o bando ye ma eyi ampa Reverend Ebela producer yesrawo ma yenhwe ade no emisa wo phone no so me yenhwe woni die mu oda me bacho friend producer no ma yen why Pacha free producer the man no on fa de ne mra yen because they say ye beje mu ni akasa say ye hu hwe ya be da ne hu evidence ni akasa baby a shisha no me she o send my producer na me wo ho o refo aha Agyapa Afutuo so obi di asamba ye pe evidence say ye nya evidence ya we can talk ti yesramo mumu ayen me ba cha wo send ma producer patron e bai o je fo ara Agyapa Afutuo so Edini tintini ne tete mu nyina nze ombebo me ama me sa kam sika etiska o twaye no afedi a chire kra wa blocking me and I'm say Reverend Nas any chikra na me call no. I'm say Reverend, Papa na blocking me. Miss me baby what you cry me nim oh UK o. Enti no on fa me sika mame. Onu na me send this karma no. Enti on fa mame cause obi on na head my dey oben. Oben to on fa me sika mame. Eno anu no. Me ba tro na bi mu hwe TV no so my say de ye hwehwe no a. Mo hwe my say de ye hwehwe no a. Pacha no. No abrowa no a why no this karma no receipt no sika no se o hwe account holder na ebe plus and also ebe plus na we no kra no ma send different be 3 amount okay also share na scan say we so papa me ba okay na ba pastor hwe ma me twa dey why abrowa dey what we so no dey $400 US eja foforo bi ani ho ebi o me send be brama no aso ma send be 2 as a 3 ana mama okay on for every say abrowa ba ko nso eni ye ni aye di obehu ai we no nso sa ebe flat na ode ema no ente the same name no they o send ye no ye edo Christian te say $2 na send ko a pound we pounds na send ko he patron enye cedis that be we ba the money na a pound na dollars ente aye so what the ba aye mo say yeah 5,000 pounds and also so buy when $5 we me $400 and by the kind no and ba ko na ba cho on fa ba ko no so aha na we no so so yeah 5,000 pounds and then on so tinani nyina ko say the music can you man bo mu no yenti as you and I'm 20,000 ba we no send ye no we no show say 5,000 pounds okay and ba ko ya the ka ba ya sa da so yi and also yeah $400 okay and yeah pounds and also so a buy aha enti yeah me no and wo mo show no eti no papa the tintini ni tieti akura ayadan enti emre bi my wife ko ana okaza omo jiska because okasa no so omo jiska no di one my wife entokwa gidigidi pa ana mo ko report to police ya mfama police adentra se de na ko no Apostle Pacho mon frère no maye nsa mon frère no maye mon frère no se ayini wa ha mon frère no se si a maye ne ye ne nkasa Ghana ha ye nya nipa saa o ye nya nipa saa o enipa no wa abrochire ni kwa sanka abrochire ni kura de kasa ye nya nipa saa say mo wo de how ni amane ato papa yi so ana wo waji ska no ye nya nipa saa wo wiase dade bia de ana meka no
So we hear the pastor. Hello. Okay. Hello, Reverend. Hello. Reverend, good afternoon. Hello. Reverend Abel, good afternoon. Reverend, good afternoon. Oshefo aha Agyapa Afutuo so. Aha Agyapa Afutuo so. Yes, Ramada baby Reverend Abel Bright and Pratt. You know, so they're Pratt and also. Hi, Pastor Abel Pratt. Okay. Pastor Abel Pratt. The copy is Okay. Hello, Pastor. Reverend. Hello. Me bacho to say. Hello. To say. Hello. Me bacho what to say. Me nya mo fafofo. Me bacho mo fama ade we no straightforward. So obi wo phone fofra mo fam frɛ na eno ma bi wo ho mo ayen. Yeah, Pastor. Hello, Reverend. Hello. Reverend to say. Nyame adumo. Me pacho unim opanyini bi a ye frɛ Christian Edu. Minim pakro. Yeah, me pacho fie mienu nie. Waje ni sika 7,000 pounds sterling. Sa wo de ne kwa abrochire. 7,500 wo de ne kwa abrochire fie mienu nie. Wo so wo ye sa wo de ne kɔ no. O ma ne frɛ man bi wo London. Ama one ne kasa man na num nsɛm ɔkeka ya de bebre because one woni no. Ana Me pacho o church mu ye dia. Me pacho anunti na ma frɛ wo no. Me ka de wo no wo kan ya kyerɛ wo sɛ be ya wo be hunu de wo kan ye. Ana Pacho me tie. Yes. Me pacho online mu nye ntia. Ise obi jame be pa no o jame be pa why. Me pacho de wo kan sɛ wa bo homodia manachia 7,500. Me na fo me ho wodi anase. Ama waji skano, wuji skano no. Skana chi no. Uma wani obi kasa wa London. Mo ye nneɛma no anye me pacha otie mi ansa offer. Mo ye nneɛma no anye ye. Ama wo ka tell ne sɛ wo person ka try Canada ma no. Wono request Canada. Me pacha papa me yan kasa nwie. Me pentro. Na me pet di oye no. Me pacha sika no awai. Because me pacho se wo di asema ba betu anima. Asema wo di atu anim no busa ni mu ye. Anti na ya fra wo no. Enti na wona obeka no kura no. Wona obeka no kura no. Mami ka no mu no krento. No bo mi gintem ye sofo. Mami ka mu no krento. Nenya nto wase so di on mu no wo tantro a mami ka mu no krento yi. Di yiri ni enyo no kwa ne bai. Okay. Oba e wan first ka bia me hye me sem listen. Oba so oba osimi mfa obi ne direct ni mani ba me ho. Okay. Ba ko direct ni oba me ho na me se me nye dai dwuma no. Student am me nye that visa no me nye sai no. Me ni wa dan phobia. O sika so sika nso. Ma ni papa we woni ne ka wasem yi. No betima bo. De jene na ma no ne ba ko nto kasa. No ni pa ko nto kasa yi. Ni si bia no eno be ka dem so ni papa so be bo. So okay, nipa kon so ba bo dia. Ade bet ma kan say nipa kon yin nipa bonini. Et woni nipa kon ndili. Woni nipa kon ka ho nsem. E na wo say nipa ko cha te twe skarima nipa kon no. Nipa kon no eye adwuma ne ma. Oba adwuma ko de brem ma me ye ma. Ibi wo ba twa me nye one city. One city ko e fe no one city. Nipa kon ye friend is saying nipa kon no ye friend is saying. Oni no ye friend cha se fi oni. Enti mi ni be cha wo nipa kon no. Why cha se fi ye no ohunu nanim. Chase free ye no ohunu nanim. Ohunu nanim. Unim chase free ye. For the start na ohunu da. O se wa hu chase. Me for the start wa hunu na. Me bacha. Why na adi receipt why na. O ma o send this scan o did the year receipt. Our bank. Madam. Yes. What you say, ma? What you need? Me busa question. Wa huni pa kona na so huni pa kona da. Ada bi why na tie scan man no bank receipt no so. Aya hwan ya. Pa che tie. Mi tie o. Atem ye ba kona mienu. So wo ye tembuafo a. Atem ye ba kona mienu. Busa se
sikano unipa kono na so unipa kono me tell odi ko se nipa ni nsem ana so Sunday me pacho odi se nipa ni nsem ana wo Sunday ma a visit na kutaye no visit busa se visit me office visit me office visit manager busa no sikano ko Sunday ya na who visit aya wo wudi ana sikano na akogu account yes me tell so untu wasem ni mwana so ni asema ebu asema busa se ni pakono ni pakoni diri no e di asem ne ko ni pakoni so da bi o me ba o reverend me pacho asamo sawoka when you cheers sikani gun account when you cheers sikani gun account o cheers sikani pa unini pa koni diri pa so di parce que ko tu me ba bi jimi sikana busa se ni pa mi sikano nyina gu account agene sikani gu account sikani pa di sikani wai sikani gu account eni pa no fa ne bra ni ya musone sa account no ono ni bi emu ne kogu ye oni mi pa ko na ba on fe ni pa ko no on fe ayawo ana wo direct ni pa bi ma no ana ama ni bi skari gu account da bi me pa cho tie mi oyene tie mi sika we no on fe ni o tie ni ye o sika we no tie ni ye o on fe ni o yesi wo chia bi sa anya wa ka be tia bi me ba cha mo from friend no anya wa ka be tia bi eti na me si wo bi do ka no ma odu ka 1 billion o ma 1 cdj na fire witness me brofo no sa ba ya be tin nipa na pre eni pa no ono ka mon frère no me ba cha o hene ya ba mon frère no because sikana wo ho awase kwan bia so chia case na ba ha no wo ba chia ya den krata ne kwa ba bia ya de be ko na mpanyimfo hwe na wudi na wo so a ya wo ka sansam na kire ye apasi fo akra na soja fo de ka ye peja wo mu kwade ye de wo mu kwada aka se ana nipa na de nya wa ko ni nipa no anya wa ko ni nipa no wa ma ni pa no e ka call back later. Papa itu wa jina wo The number you are trying to reach is on another call. Please stay on the line or call back later. Business me ya se bi frɛ yie ba e bi munya ntɔ me wafa ohine sawofo sawanfo aha ya Agyapa sikano ya de be kwa kopem ba bia be kwa ba gi sikano. I'm telling you share now no will be $24,000 ya opposite panyini je ye no unim ba bia de kwa ne ko pips akodrun kra o ma trying to reach is on another call. Please stay on the line or call back later. The number you are trying to reach is on another call. Please stay on the line or call back later. Me answer. Wanfa. Wakati no. Wodi ya wakati nwo. Wankati nwo. Ya dada brese, ye pen sama kan die. No wodi abre yen. Ye wia ye betu ho anamon. Ye betu ho anamon. What you skadi mu saying? Since you cut £3,000. Ana that's what you amount. They say what you move 4,500 and amount. And one thing waka so ya throw no because odwini hu say what you be amount. Why na chi aye? Who na my send this card their Reverend. Who na my send this card? It in the first time I did hu no ye once. It me catch a Reverend say papa in a gym is kana. O me nchi no. Ona me ni no cry here. Say na mine way obai na afi me hu dey papa a Reverend kan enti dey me kan I say o mane empty cry bi no so share me time enti my wife cry ne papa no kokun e wo na office wo enti e free ho no kasa
if you hold on, yeah, my friend, I'm not blocking me. I'm catching a reverend say, Papa, not blocking me. I mean, baby, or tea. Meaning baby, or tea, and you know, but just kind of free home. The coin was and I just am I'm saying, Cassan and my crown. As some men they can there no, but just kind of free home. Everyone, Reverend Pra. but just kind of free, Reverend Pra. Now, so I'm not the deal what is it in the show. Until now, me coin no or catch him, okay, on your befriend me. Or friend Marcus. I'm friendly Jim. Let me feel one of my bar, my office, be dinkum. Okay. Me bow me bisa wa sem bi say o tue mu bia ma ho me ba cho outside de nekuta wo no you know a receipt no wo receipt power wa na se ni nyina wo phone so ni nyina me di ya na e ja kasagu ma me ba cho me koye transaction na me twa me ba cho ye hia photocopy no ai me ti ma ya se mo koye photocopy ni e de ko ba bia se e de ko ye ni wo nyina na de ko. Okay. It's they say one year kasa so ye ntro. Just we tua 4,500. 4,500 no onu na tua ma wo. Ebi o ba ko pe anu tua 1,000 Ghana cedis. Anu tua obetua no office wo. E man enu kra oni na ere eni de din komo che ansana. O ka se obetua scan. Okay. Me ba cho fa no obeya ma me wa na fa we no wa tua say. We know the no this can buy any 1,000 Ghana, just 1,000 Ghana cedis no they buy. They can me ko no office wo. They can na no. Me ko no office wo. Awo no one office wo. Ana wo kwaje ye. God. Sabre you say audio bi. Wakasa tambe sabre na ye adwuma no. Tambe. Oh, wakasa wi. Wakasa wi. Etino ye ne na kasa. Etino emisa ne kuku wo soro pa bet papa yi wonim de ye ka kire wo sika no so far as say office wo ana ama ne ko tie sika wo bank ne wan kuma say Fidelity ya ji sika na wie ne yete ho no ya ji dia ka ro frɛ papa no say sika ne dia ka 3,000 pounds pacho what you have 4,500 for we what are they saying ya ko office ya be sa frɛ wo ya be ma wa ko pe Monday one friend man yan fa sika na ma ya be ya ho adwuma ya nya ho adwuma boni mu ba bia sesa asam no kɔ no ya de be kɔ ya wo ba ho a no wa be ka se papa bi ne yetua sika na ma no mo ma ya nya ya nuanu mu saa o wa shiri sika no ana wo senka woni na busua ade transi bo bra no wa jisika na sa no mesis obi ka so de utu kwa hon tieriye obi ka so de utu kwa hon na duru ba bi no ka kira ro se aha na nka me de wo kwa na anye ma me fa nkwa oboa sika no opese otiti bi free mu aya me de wo kwa ha me ye we mi wura ha no wa shiskan to obi ka so de wo kwa ba bia ba bi na so fa nkwa wantimi afa wanko no o ka so de wo kwa ba bia wo se ba bi won fa sika ma ho na wo tra se dwene so be ko ba bi fofura obe kan kire no azan wo mu ye sika no ye beje let's bet mo da mo amutie mi nyina mo me mete hwe misi sika no ye beje Medafo ya kwhwe video na ba mejidi sa asem na abrewa guy e ka di twat wo no wote ni yie pa o say sika no ye beje abrante ne kosoro ba from cry ye bede ye beje sika no unim so no de on tintesuo ento form enfa ntekrema ensanfa biem nti waka so beje ne de obeje enti tamitwuku ye kwa kwa jessica no e de aba bekyereo abusua me de besi ase dese na ye besanso share biem like video na share na Facebook subscribe efama me na drop a comment no comment section hono mo efama me na bibia ntumi ntuta na akwem aha emergency Ghana TV na akosua de pa ene me din me ne mo sonfo a me je adwa na abreni abribia me de dwumade yi eba wa akwem abusua da se na ye besanso share biem se man ntimi nke biem makram
Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.